Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, mari kita berdoa untuk memperoleh yang terbaik dari perjuangan kita. Insyaallah sore ini Allah akan berikan takdir yang lebih baik untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi ya Qadim ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebentar, hari ini kita ada podcast. Gimana? Yang mau dimasukkan untuk mengganti. And who's not going is with the team also. Dan yang tidak masuk juga tetap support With the team. The points today. Pelatih, ofisial serta pemain sebelum menutup pertandingan hari ini, mari kita berdoa semoga di pertandingan nanti kita diberi kekuatan, keselamatan, salam dari kemenangan. Doa dimulai. Selesai. Badan. Vamos.
Skor lagi. PSM Makassar 2. PSIS Semarang 0. Makassar 2. PSIS Semarang 0. Bino. Kakak, sukses. Selamat ya Mas. Selamat. Bang, kasih. Pik. Sleman. Mantap. Kelas apa? Kau alasan Ngeri. Lancar sih. lancar. Bang. Sukses Bang. Biar. Ricky, kelas skor. Belum habis, capek apa? Hey, you play again? Makali. Nampaknya engkau. Baru 1 kali wasit. Bagus work guys. Today we play against two teams, huh? Duas teams we play, huh? Hoje jogámos contra duas equipas. Isto estava assim, até o próprio treinador deles com forte estilo, todo amoado. Aloha. Bonus bos. Bonus bos. Dua. Angkat tangan lu, woi. Woi. Adil. Apa adil lu? Tempat take and go. Matikan. Capek bang, capek. Ice. Ayo ice. Kan saya bilang apa kan? Nge-vlog. 3 poin. Ewalov. Ya, pelatih ofisial serta pemain selesai pertandingan, berdoa, dimulai. Selesai.
Engoko 3 poin. Engoko.